Petra Pavlik. Ne zna za sutra. Ja vole ona od Tune isto. Vidi. 40 ili. Demona chips. Ali se mi je tekao ja i domu. Možda neko kad baci na kift, onda mu stavi na čips. Ime autobus strelite uz zamerele i nema. Da, kakav. Exit Turis 270. Gledaj da si... Većina srednosti. Izvini, sve smaram. Koliko košta kesa? Nekada mama hrani. Tata, ulica tera mama. Idi u prodavnicu Bočić sa korade na nos i vidi što će da radi. 55 ljudi. Pekana. Vidi ga. Ostati mod. Sve devojke vole ahkaka. I mogu postati mod. Merlin Galize, on si toplere, sameju ele i neone. Pesta 70. Mer... Sad pokaži. 40 lajkova za davanje. Boli neka za pozdrav kurac. Čekaj. Kako Merlin uziva. Tata se ureva isto neke u sad biti na leje ve vodo sa cevre od menjake. Aspeta od okupiti argetu. Ljudi. Grize me savjet sto, nisam bio 1 minut i 3 sekunde, ali već 23 mi kasnim. 66 ljudi. Umreću od toliko oštete. Dođite. Žena nece. Ja taman koliko dijamante i ti upališ laju. Da se meni jede pasteta od okupiti argetu. Brate, Merlin je čistiji od mog razreda. Ljudi, nisam da bi ti pitao. Gde si Merlin? Agresivan ko moja mačka. Olizan s Merlin. Merlin blizek Saksana. Moj ljubevi se jede. Tata dobri nokti. Ljudi, nico ne spavim. Stefane napravicu jedan dovoljnik za Merlin. Kad prebi da majka. Jede se u njene. Koja moze mog mileta da izvada. Merlin kaže mi. Moze mog mileta da izvada. Brate, Merlin teži od mene. Nema vage koja moze mog mileta da izvada. El mjaucenog. Tata, Merlin je teži od mene. To bi ja jeo. Nema vage koja moze mog mileta da izvaca uskoro koncert vaja. Eto je on, brate, 80 ljudi gleda Merlina. Kako je sve? 80 ljudi glada kako Merlin jede kad se igrice igraju 15 glada.
Američkosti mu rendere. E oggi sarà giro se ci cacca. Prezove. Zauze. Sad si Merlin zaspat na stolici. Mora sprende na silu, na silu. Sigma. Tomaš nos. Ops. Snimaj kako spava i prebe sad. Predozirao se toliko, postao preaktikat. Merlin sanja borovnjac i pafte. Vidi ga, vidi ga, vidi ga. Nek legne. Čekaj. Ovako ja kad shvatim da je bila Merlin sanja kako je pobjedio Gejsofa. Ja, da budemo iskreni, ovo ne bi ni Crna rupa prezivila. Da oprobam u modovanju, ali svakako hvala na odgovoru, gospodare. Čekaj, čekaj.